la sangre de Cristo está fluyendo en estos momentos. Oh, la sangre de Cristo está fluyendo en estos momentos. La sangre de Cristo está fluyendo en estos momentos. La sangre de Cristo está purificando en estos momentos. La sangre de Cristo está libertando mente en estos momentos. La sangre de Cristo está libertando alma que está matada en estos momentos. Oh, recibe alabanza, Dios. Oh, recibe gloria, Dios. Gracias por esa sangre, Dios. Gracias por esa sangre, Dios. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza, Dios. Aleluya. Gloria, 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 Dios. Aleluya, gloria a Dios. Acuérdate, hermano, que para tú alabar a Dios, tú no necesitas de la música. La música se para y tu alma, dile, alma mía, alaba al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú no necesitas un circuito que prende y apaga para que tú alabes al nombre de Dios. Solamente tú tienes que estar agradecido y tener una voluntad propia y decir, alma mía, alaba a Jehová, alma mía, y no te olvides ninguno de sus beneficios. Oh, mi Dios, grande eres Dios, grande y soberano eres Dios, grande y soberano eres Dios. Recibe la alabanza, recibe la gloria, recibe honra a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Santo eres Dios. Grande eres Dios. Grande y poderoso eres Dios. Recibe la alabanza, recibe la gloria, recibe la honra, Dios, y derrama tu misericordia en esta noche, Dios. Derrama tu misericordia en esta noche, Dios. Derrama tu misericordia en esta noche, Dios, y llévate toda indiferencia, llévate toda frialdad, mi Dios. Llévate todo lo que te desagrade en esta noche, que impide que este pueblo alabe tu nombre, mi Dios. Aleluya, gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya. Mis hermanos, ¿quién vive? ¿Quién vive? Y a su nombre. Aleluya, gloria, gloria a Dios. Santo y poderoso eres, Dios. Vamos a leer una porción de la palabra en Lucas 15. Vous vivez ensemble dans Luc chapitre 15. Santo eres Dios. Santo eres Dios. Lucas capítulo 15. Luc chapitre 15. Versículo del 11 al 14. Verset 11 à verset 14. Lucas 15, 11 al 14 y leemos. Mis hermanos lo tienen. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amen. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una ciudad apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Amen. N'a plus voilà, papa petit là cet esprit. Jésus dit encore, voilà, c'était un homme qui te gain un petit garçon, 2 petits garçons. Puis petit a dit papa, bam pam nan bien nou yo. Laisse ça, papa a séparé bien yo, bay tout de. Quelques jours après, petit garçon a ramassé toute affaire, li parti.
La dans un pays bien loin. Entend li là, il a l'école dans bamboche, il gaspille tout l'argent. Les messieurs fin dépenser tout l'argent, yon gros gangou tombe sous pays a, laisse ça li vin nan nécessité. Oremos por la palabra. On nous prier pour parole là. Padre Celestial, continuamos delante de tu trono de gracia, reconociendo que tú eres el Dios soberano, reconociendo que tú eres el Dios vivo, reconociendo que tú eres un Dios que te hace sentir, Padre Celestial. Oh, Padre Celestial, tú conoces cada mente con qué propósito vino a este lugar. Tú conoces cada pensamiento de cada persona que está en este lugar, mi Dios. Tú conoces con cada necesidad que vino cada alma, mi Dios. Y aunque sea un solo mensaje, yo sé que tú puedes dar cada uno de ellos una palabra de aliento fresco, Padre Celestial. Glorifícate en esa noche, mi Dios. Padre, llévate toda contaminación, llévate todo lo que te impide de que tu palabra corra en cada corazón, en cada vida, en estos momentos, Dios. Padre, desata toda obra de Satanás y de su demonio en esa noche, Dios. Y esa sangre que tiene poder, esa sangre que liberta, esa sangre que da vida, esa sangre que sana, mi Dios. Esa es la sangre que necesitamos en cada vida en estos momentos, mi Dios. Sana toda dolencia, llévate toda tristeza, mi Dios. Oh, Padre Celestial, glorifícate una vez más en tu pueblo, Dios. Yo solamente soy un instrumento en tus manos. Que sea tú quitando palabras, que sea tú desviando el mensaje, que sea tu Padre penetrando con esa espada de dos filos en esa noche, mi Dios. Yo me deposito en tus manos, yo me declaro inútil. Solamente en tus manos yo puedo ser útil, mi Dios. Úsame, Padre, úsame como tú quieres en esa noche, Dios. En el nombre de tu amado Dios Jesús, y te doy la gracia. Amén y amén. Mis hermanos se pueden sentar. Nous capables de chiter ensemble, bien-aimés. Aleluya, gloria a Dios. Pero no te sientes arriba de la alabanza. Mais pas chiter sur l'orange là. Recuerda que tu bendición Songez, bénédiction, no depende il pas dépend del hermano que está a tu lado. des frères ou bien ceux qui sont côté là. La bendición depende Bénédiction dépend de quién tú crees, de qui les secouer a quién tú le sirves et dans monde à servir. y qué tú esperas de tu Dios en esta Et noche. puis qui sont attendent dans mes bon Dieu là soir. Amén. Gloria a Dios. Yo voy a predicar en esta noche On va le prêcher à soir. bajo el tema, On va un thème, no siga pas continuer otra vez encore la corriente de este mundo. dans courant monde ça. Amén. Corriente Courant, es algo que corre. c'est un bagage qui courir. La palabra corriente Et mot courant, nosotros la podemos emplear nous-mêmes nous capables employer o nosotros le podemos dar ou bien nous capables bali diferente différence uso utilisation. dependiendo para qué tú la uses Dépend de pour qui ça utiliser o qué tú quieres traer hacia adelante. ou bien qui ça veut mettre plus devant. Nosotros sabemos Nous tous nous connaissons que hay corriente eléctrica, un courant électrique, corriente marina, un courant malin, corriente un genética, courant génétique, corriente sanguínea, un courant corriente subterránea, souterrain, etcétera. etc. Nosotros también sabemos Nous tous nous connaissons que hay dicho une parole, un mot qui dit. o frase que se pueden usar con la palabra Il y a corriente. quelques mots qu'on va utiliser avec mot courant. Un ejemplo, Par exemple, camarón que se duerme, il y a un chevrette qui dormit, se lo lleva la corriente. facilement courant capable d'aller Amen. avec elle, courant de l'eau ça. Compré un vestido Et bien si vous achetez un habillement, común y corriente. tant qu'il y a un courant, Amén. Eso es dependiendo para qué tú la uses. ça dépend de pour qui ça utiliser. Pero yo no quiero hablar en esta noche Même pas voulez parler à soi de estas diferentes corrientes. de différents courants Yo ça. quiero hablar en esta noche Mais moi voulez parler à soi la diferente corriente que nos ofrece ese mundo ahí afuera. différents courants qu'a offrir nous dehors. El mundo nos ofrece Parce que le monde ça l'a offrir nous o tiene diferentes tipos de ou bien il y corriente. a différents types de courants. No importa Ça pas intéressé el nivel social de la persona, niveau social monde, no importa el nivel académico de la ça pas persona, importe niveau académique monde, no importa la lengua, ça pas importe langage, no importa ça raza, pas importe race, no importa país, ça pas importe pays, no importa ça pas costumbre, intéressé qui coutume, no importa ça pas importe en qué nivel dans quel niveau
niveau, ni la ou condición bien que condition se encuentra una persona. qu'il rencontre moun sa. Este mundo Et ofrece moun sa li o offri, tiene ou bien li gen, corriente de alcoholismo, courant alcoolisme, prostitución, alcool ou bien prostituée, prostitución, drogadicción, drogue, tiene chisme, tripotage, tiene envidia, ou bien mauvaise envie, tiene rencor, il y a rancune, tiene odio, il y a raissement, tiene il infidelidad, y a infidélité, tiene il adulterio, y a adultère, tiene il y a fornicación. des autres la chair, Todas esas clases de toute classe corriente de courant ça yo, ofrece ese mundo ahí afuera. c'est ça monde en dehors a offrir. Y no importa quién sea, Et c'est pas importe qui laisse moun lié, la persona eh escoge, bien moun a même choisi, la persona elige moun a li prend décision por correr pour courir con esa corriente avec courant ça que ese mundo ofrece que allá monde afuera. a offrir dehors. Amén. Y cada uno de los que estamos aquí Et presentes, chaque une de nous qui l'a présent, cada uno chaque une de nous de que aceptó a Cristo en su qui corazón, accepte Jésus dans le cœur, que es salvo, qui sauvé, sabes ou connaît, que andaba detrás de esa corriente un día. nous tap marché derrière courant ça yo un jour. Amén. Amen. Andaba Nous tap marché en delitos y pecados. dans péché nous yo. Y Dios en su Eh bien bon Dieu la misericordia, miséricorde li, en su amor, dans l'amour li, por la muerte de pour Jesús, l'amour Jésus, nos sacó de esa corriente de ese li mundo, retire nous dans courant monde ça, nos perdonó, li pardonner nous, nos limpió, li nettoyer nous, nos dio vida nueva li ba nous un nouveau la vie, une nouvelle vie, y nos hizo nueva et criatura. puis li fait nous vivre créatif neuf. Amén. Sigan alabando a Rey de Continúe, Reyes y loué, bon Señor de Dieu. Señores. Acuérdense que ustedes no dependen si yo me paro o no me paro para ustedes alabar Songez, a ou pas Dios. dépendre si me camper ou bien si me pas camper, ou capable louer bon Dieu. Acuérdense Songez que Dios nos creó que bon Dieu pas créé para nosotros alabarle. pour nous louer. Y no hay nadie, Alléluia. y no hay Il nadie n'y a pas de personne que pueda impedir esa alabanza en nuestra boca. qui va empêcher louer ça dans la bouche. Cuando David estaba tocando el arpa, Là que David a joué banjo, guitare, Saúl eh bien, le tiraba para matarlo. Saül te tiré flèche sur monsieur pour le Pero tuer. eso no impidió a David Mais ça va empêcher David seguir alabando a de Dios. continuer à louer bon Dieu. Amén. Amén. En primera de Juan 2:15 dice, Dans 1 Jean 2, verset 15, il dit, Alléluia. primera de Juan 2:15 dice, gloria a Dios. 1 Jean 2, 15, No améis al mundo il dit, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. pas aimer le monde, ni rien qui sortit dans le monde. Si on monde remet le monde, il pas aimer pour papa dans quel. Aquí dice Là, il dit, que no ame al mundo pas aimer le monde. ni las cosas que están en el mundo. Ni bagay qui dans le monde, qui dans le monde. Aquí no te está especificando Là, il pas spécifié. una sí y otra no. Yon oui, yon l'autre là non. Por una sola corriente de este mundo Ou yon seul courant dans le monde que ça, tú corras atrás de ella, et courir ou suivre li, la palabra dice parole là dit, que el amor de Dios no permanece en ti. l'amour bon Dieu a pas dans cœur. Amén. Por una sola corriente. Ou à cause yon seul Amén. courant, El amor de Dios no permanece en ti. l'amour bon Dieu a pas arrêté dans Dios vous-même. dice, Il dit, no ame al mundo bon Dieu dit, pas aimer le monde, ni las cosas que están en este ni mundo. bagay qui dans le monde. Gloria a Dios. Una de las corrientes Yon nan courant yo, que Satanás preserva que Satan préservé. y trabaja más sobre Il ella travaille plus sur ça, es la corriente de descarriamiento, descarriado. c'est courant de déviation, dévié. Satanás no se preocupa Et Satan n'est pas occupé. por lo que están en la corriente ya del mundo, Il n'est pas inquiété pour ça qui déjà dans le courant le monde là. porque ellos automáticamente le están sirviendo a Parce Satanás. que yo même automatiquement yo déjà utilisé observé Satan. Satanás se preocupa Satan inquiété lui por aquellos pour ça yo que Dios en su que dans misericordia miséricorde bon Dieu, ha logrado sacar. il réussit à Amen. retirer yo. Por eso Satanás C'est peut-être ça Satan, es una de las corrientes c'est une courant yo que más él trabaja qui plus il travaille para atraer pour lui rallier attention. aquellas presas que eran ya de él. Pour venir avec ça yo qui Amen. capable suivre lui. Digo que Dios ha logrado sacar Il dit moi dit que bon Dieu réussit à porque retirer yo Dios parce que bon Dieu no obliga a pas nadie forcer personne a hacer lo que esa persona no quiere. pour faire ça que moun n'a pas Amen. voulu faire.
Pero Dios se queda tocando la puerta Mais bon Dieu toujours a frappé porte de là. esa persona Quel monde là? para que esa Pour persona monde ça reconozca capable de reconnaître que en la corriente que está en ese mundo que dans courant lié dans le monde ça, es una destrucción para su vida c'est une destruction pour la ville. y que no puede seguir así Il est pas capable de continuer comme ça. y que él necesita una ayuda Eh bien, il a besoin d'aide para poder salir de esa corriente de ese mundo. pour capable sortir dans courant monde ça. Muchos de nosotros, En pile là nous, muchos en pile, no han logrado salir pas réussi river y no sortir. es porque Dios no le ha dado la C'est oportunidad, pas parce que bon Dieu pas bail opportunité. es porque ellos han escogido Mais c'est parce que eux même ils ont de choisi quedarse en la corriente de ese pour mundo. rester dans courant monde Ellos ça. han escogido Ils ont choisi de ellos perder su yo alma. même pour perdre l'âme yo. Amén. Una persona, Yon monde después que es salva, après le fin sauvé, puede perder su alma, capable perdre l'âme ni. puede Il est descarriarse, capable de dévier. puede apartarse de los caminos de Il est Dios. capable de chuter sortir dans chemin bon Dieu. Amén. Cuando una persona decide ir otra vez a la corriente del mundo, Là que yon monde décide de retourner encore dans courant monde là, sea porque se ha descuidado con su intimidad ya con Dios, c'est soit qu'il est négligé dans vie por spirituelle bon una Dieu, u otra cosa, ou bien pour yon ou bien l'autre bagaille, la persona monde ça, comienza a caminar, il commence à marcher, comienza a ou bien descuidarse, commence à négliger, comienza a apartarse de Dios. il commence à séparer la bon Dieu. Y una de esas cosas es Eh bien, yon bagaille ça que aussi los deseos de la carne, que désir la chair, él le da lugar li ba désir la chair place para que comiencen pour commencer a gobernar y a dirigir su vida. gouverner et Amén. puis diriger la ville. Una persona Yon monde nunca se va a levantar pas jamais y lever. se va a ir de la Et puis iglesia pour aller quitter l'église a là, las corrientes del mundo pour aller dans courant le monde de là, hoy para mañana. jeudi à pour demain. Se descuida Li négliger de su intimidad con dans Dios, intimité dans Se vie personnelle. cuida Li de négliger su relación con dans Dios. relation avec bon Dieu. Amén. Nosotros conocemos Nous même nous connaissons la historia de el hijo pródigo, histoire yo en petit pédia. cómo comenzó Comment elle a commencé y cómo terminó. et puis comment elle terminé. El hijo pródigo Eh bien, petit prodige lo ça, tenía todo en la casa del il a gagné padre, tout bagaille dans kay papa. como tú y yo lo tenemos Tant ahora. que même avec nous gagné kounye ya. Pero Mais él decidió il était décidé de perder esa relación, pour perdre relation ça, esa intimidad con su padre, intimité ça avec papa para ir pour capable aller a la llanura, dans ça qui était bon yo. para ir a los deseos de la Pour les carne, aller dans désir lâché. para ir otra vez Pour les retourner aller a la encore corriente del mundo. dans courant le monde là. El hijo pródigo Eh bien, petit garçon qui était perdu, decidió, il décidé, escogió il choisit con su libre albedrío avec propre volonté para irse a la corriente otra vez del mundo. pour les aller encore dans courant monde là. Escojo Il choisit que al final traen à consecuencias. la fin que va gagner une conséquence. Cuando un cristiano Là que un chrétien, decide volver a la corriente del il mundo, décide pour le retourner encore dans courant monde là. comienza a descender de la montaña, Il commence à descendre sur le monde là, de la roca fuerte sur rock solide là, que es qui Dios, c'est bon Dieu. poco a poco comienza a descender Peu à peu, il commence à descendre hasta que llega a la llanura. jusqu'à ce qu'il arrive à terre. Amén. La llanura Eh bien, en bas ça, representa il muerte. représente la mort. La llanura Et terre ça, representa vacío. il représente vide. Y ese es el mundo. Eh bien, c'est ça qui monde là. Eso es lo que representa el mundo. C'est ça qui représente le monde. Representa Il muerte. représente la mort. Representa vacío. Il représente vide. Aunque Même si, cuando se te presente, là que te présente, se te va a presentar il va le présenter. que es algo Que agradable, c'est un bagage qui fait que es plaisir, algo bonito, c'est un bagage qui est que belle, es algo que da vida, c'est un bagage qui baille la pero vie, al final mais à la fin, es camino de muerte. c'est chemin la mort. Amén. Gloria a Dios. Cuando Abraham le dijo a Lot, Là que Abraham te dit là, escoge choisis hasta dónde tú quieres ir. et qui côté ou même vous voulez aller. Mira, todo tú lo tienes. Gardez toute belle terre, Escoge hasta dónde tú quieras ir. choisis qui côté vous voulez aller. Porque Abraham y Lot Parce qu'Abraham avec l'eau, ya no podían vivir más il juntos va capable vivre ensemble encore. por la abundancia de bienes que À tenían. cause abondance bien que vous avez gagné. Ellos tenían que separarse. Vous avez besoin de séparer. Yo. Y Lot, Eh bien, l'eau, en vez de seguir au lieu qu'elle te suive, continue. en la roca fuerte, Sur rock solide là,
Lot, eh bien, là, sus ojos yeux, se fueron a la llanura, c'était sous belle terre. se fueron a la Il perdición, était sous perdition. se fueron al vacío. Il était allé dans le vide. Lot Eh bien, là, escogió il était choisi de bajar de la roca fuerte pour descendre sur y le roc de solide là. irse a la Et puis llanura. pour aller dans pleine belle plaine. Lot Eh bien, là, cogió su il tienda choisit y comenzó il commençait tras una de la corriente del mundo suivre une courant le monde là. y fue caminando Et puis il allait commencer à marcher. una tras de ella Une après l'autre, il commençait à marcher suivre hasta que terminó jusqu'à ce qu'elle termine en Sodoma y dans Gomorra. Sodome avec Gomorrhe. Amén. Lot escogió Eh de bien, irse a la llanura. C'est là qui était choisi pour aller dans belle plaine. Lot escogió para irse tras la corriente del mundo. C'est lui qui était choisi pour te suivre Gloria a courant le Dios. monde. Abraham le dijo, Eh bien, Abraham dit, escoge ou même choisi. y siempre Et toujours, Dios te va a poner a ti a prueba bon Dieu a toujours mis en épreuve. para ver si en verdad Il faut le voir vraiment. tú le amas. Si vous aimez, Si en verdad si vraiment, tú vas a escoger para vous él pourrez le choisir pour o lui. tú vas a escoger para la Ou bien llanura. vous pourrez le choisir pour Amén. belle plaine. Pero siempre Mais sans arrêter, la roca roc là, y la llanura et puis plaine, van a estar delante de a ti. toujours en face. Tú vas a escoger C'est vous-même qui pourrez le si choisir. te queda en el vacío Et si vous voulez rester dans les vides, o tú vas a escoger ou bien si choisir, sube a la ou roca. monter sur Pero roc là. tú tienes que Mais escoger c'est vous-même qui devez choisir. si quieres la llanura Si vous voulez plaine, o si quieres la ou roca. bien vous voulez roc là. Amén. Pero tú siempre vas a escoger Mais vous avez toujours choisi. qué es lo que tú quieres hacer. Qui ça que vous voulez faire? Y tu escojo Eh bien, vous choisissez. van a traer consecuencias a tu vida. Le choix là a venir avec une conséquence dans Como la la vie. trajo, Alléluia. como la trajo Même j'en ai venu avec elle. en la vida de Job, Dans la vie Job. perdón, de Lot. Pardon, dans la vie Lot. La palabra dice Et bien, parole a dit, que de la abundancia del corazón et tout ça qui sortit dans le cœur, habla la boca. c'est ça bouche à parler. Lo que Job tenía en su Ça corazón, que Job te gagne dans quel, eso fue lo que Lot et bien, ça que Lot te gagne dans quel, manifestó. c'est ça qui te Amén. manifesté. Porque si él Parce que c'est lui-même. había tenido miedo de Dios, Si peut-être il te gagne peur, il te gagne craintif pour bon Dieu, o no miedo, temor de ou Dios, bien si il te gagne craintif pour bon Dieu, él había seguido en la roca. il est capable de continuer à rester sur roc là. Y él había escogido Mais il était choisi, no la llanura, il va te choisir pour plein. sino para seguir Il va te choisir subiendo, pour plein, mais il t'a choisi pour sino para él seguir il creciendo. t'a choisi pour continuer à grandir. Pero lo que había en su corazón, Mais il te gagne dans quel, eso fue lo que él manifestó. et c'est ça qui te Amén. manifesté dans la bouche. Gloria a Dios, gloria a Dios. Grande y poderoso eres. Alléluia. Grande eres, Dios. Santo y poderoso eres. Gloire à Jésus. Quizá en esta noche Et puis peut-être à soir, tú te encuentres en la misma condición vous que allez Lot. rencontrer dans la même condition. Hein? ¿Qué tú tienes en tu corazón? Qui ça gagne dans cœur? ¿Qué tú tienes en tu corazón? Qui ça gagne dans cœur? Porque lo que tú tengas en tu Parce corazón, que ça que vous gagne dans cœur là, así tú vas a escoger. et bien c'est comme ça on va choisir. ¿Tú estás escogiendo como Lot On va choisir tant que là, o tú quieres subir a la roca? ou bien vous voulez monter sur roc là. ¿Qué tú tienes en tu Qui ça corazón gagne dans cœur? que en vez de tú avanzar Peut-être qu'au lieu qu'il va avancer hacia la roca, pour monter sur roc là, tú estás caminando hacia la llanura? et puis au lieu que vous faites ça, et bien vous Tú êtes marcher pour aller dans la plaine. Estás caminando Et bien vous êtes marcher, hacia la corriente Guap- de este mundo. vous marcher et puis suivre courant monde ça. Santo eres, Dios. Alléluia. Lot y su familia Eh bien là avec famille yo, tuvieron que salir corriendo yo te joindre besoin sortir prendre courir. de la corriente del mundo. Sortir dans courant monde ça. Tuvieron que salir Il corriendo besoin prendre courir, de Sodoma y sortir Gomorra dans Sodome avec Gomorrhe. para ellos salvar su Puis il alma va sauver l'âme yo. sin importarle Sans intéresser, sans importer yo, la riqueza, richesse là, los ou bien bienes bien yo, que ellos dejaban qui ont été atrás. quittés derrière. Pero el ángel de Jehová le dijo, Mes anges, bon Dieu a dit yo, corran y escapen por su courir, alma. échapper dans mon. Y ellos tuvieron que salir. Yo te besoin sortir. Y a ellos no les dio Et tiempo bon Dieu va le temps. de ellos recoger sus Et puis bienes tu vas prendre temps yo, y de ellos salir prendre con bien yo, sus puis tu vas bienes. sortir avec bien yo. Ellos tuvieron Mais yo te besoin, yo te joindre yo, que escoger yo te choisi, o perder el tiempo recogiendo sus c'est bienes soit perdre du temps, ramasser bien yo, o correr y salvar ou su bien alma. courir, sauver l'âme yo. Pero Mais- la esposa de Lot Mais madame là, decidió, il décide, escogió para perder su il alma choisit pour te perdre une âme. y morir en la corriente del Et mundo. puis c'est comme ça te mourir dans courant monde là. ¿Qué tú decides en esta noche? Qui ça a décidé à soir?
correr como Lot y sus hijas courir tant que l'eau avec petite fille là, y perder su alma ou bien perdre y nam, salvar su ou alma, bien sauver nam, o hacer como la esposa de Lot, ou bien on fait même genre avec monsieur, madame Loa, que atesoró tanto, qui était que atesoró qui était tellement conservé, tanto qui tellement conservé, la corriente del mundo courant monde ça, y ella perdió su et puis alma. femme ça vient perdre nam ni. ¿Qué tú escoges en esta Qui noche? ça a choisi à soya? ¿Qué tú quieres hacer con tu vida? Qui ça veut faire avec la vie ou? ¿Quieres bajar de lo que es una protección Ou voulez sortir sous protection hein? y bajar a la llanura? Et puis descendre aller dans belle plaine yo? ¿O tú te quieres quedar Ou bien vous voulez rester en la roca sur fuerte? rock fort? ¿Qué tú quieres en esta Qui noche? ça veut à soya? Este año Eh bien année ça, se está acabando il a fini. y Dios te dice, Et bon Dieu dit, ¿todavía tú amas este mundo? jusqu'à présent, vous aimez monde ¿Tú ça? quieres seguir tras la corriente de este Vous mundo? voulez continuer à suivre courant monde ça? Aleluya, gloria a Dios. Alléluia. Santo eres Dios. Nosotros Alléluia. conocemos Nous tous nous connaissons las 10 vírgenes. et 10 vierges yo. 5 eran prudentes 5 te gen bon comprendre, y 5 eran et l'autre insensatas. 5 yo te tête chaud. Amén. Las 10 Eh vírgenes bien 10 vierges ça yo, estaban en la misma yo te iglesia, dans même l'église là. recibían el mismo Yo te recevoir alimento, même manger, participaban, yo te kon participer, iban a evangelizar, yo te à l'évangéliser, diezmaban, yo te bay la dîme, participaban en todas las actividades de la yo iglesia, participer dans toute activité de l'église là. pero habían 5 de Mais ellas te gen 5 nan yo, que aparentaban ser prudentes, qui te gen apparence, qui te gen bon comprendre. pero ellas caminaban Mais yo tap marché como insensatas, tant que moun fou. porque aunque estaban en la iglesia, Parce que yo te dans l'église, su cuerpo estaba aquí adentro, c'est quoi yo qui te en dedans là. pero sus Mes deseos désirs estaban corriendo tap courir tras la corriente de ese des mundo. courant monde ça. Amén. 5 de ellas eran insensatas. 5 nan yo, c'était 5 têtes chaudes. Y esas 5 vírgenes Eh insensatas bien 5 vierges, 5 jeunes filles têtes chaudes ça yo, sabían yo te connais. que el temor de Dios ya ellas no lo tenían Que más. craintif bon Dieu, ya on peut pas te gagner encore. Las 5 vírgenes Eh bien insensatas, 5 jeunes filles têtes chaudes ça yo, ellas yo sabían te connais. que ya habían descendido ya a la llanura. Yo commencé à descendre aller dans plaine là. Esas 5 vírgenes insensatas 5 jeunes filles têtes chaudes ça yo sabían te connais. que ya no tenían más esa relación con Yo Dios, pas de relation ça encore avec bon Dieu. pero ellas Mais sabían yo te connais. que estaban caminando Yo mal. tap pas tap marcher bien. Amén. Y ellas Yo te aparentaban gagne apparence. que ellas caminaban en Yo tap prudencia, marcher quand que tout le monde comprend. ellas caminaban en temor, Et si yo te marché dans pero craintif, estaban haciendo, mais yo ça yo t'a fait, estaban yo t'a satisfaciendo satisfait los deseos de la des carne. chair Aparentaban et apparence que là. ellas Si caminaban yo tap marché con las 5 que eran prudentes, avec 5 qui te gen bon comprendre yo. pero aunque estaban dentro de esas 5 Mais même prudentes, si tu dans mi-temps 5 bon comprendre yo, su corazón que yo estaba insensato. te Amén. tête chaud. ¿Y qué pasó con ellas? Qui ça que t'est passé avec? ¿Qué pasó con esas 5 vírgenes Qui ça insensatas? que t'est passé avec 5 jeunes filles ¿Qué tête chaud ça? pasó con esas 5 vírgenes Ça que t'est insensatas passé 5 jeunes filles cuando ça? vino el momento Dès que le moment arrivé, que ellas estaban esperando al novio? quand yo tap tan époux, ¿Qué pasó con qui ella? ça que t'est passé jeune fille ça yo? ¿El novio se la llevó a las 10? Est-ce que époux a été allé avec tous les 10? ¿El novio se la llevó? Il était allé avec yo? Vamos a ver qué dice Mateo 25, 10 al 13. On a regardé dans Matthieu Gloria a Dios. 25. Alléluia. Gloria a Dios. Gloire à Jésus. Santo eres Dios. Recibe la alabanza. Alléluia. Mateo 25 del día al 13. Santo y poderoso eres Dios. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Está começando a 10 1? 10, ok? 10 a 10 3. 10 a 13. En tant que chargé yo
al acheter gaz là, monsieur marié a vinn rive. 5 jeunes filles te paré, yo entré ensemble avec nan kay nos là. Yo fermé porte là derrière yo. Pita l'autre jeune fille vinn rive, yo dit comme ça, "Maître, l'ouvrir pour nous." Mais monsieur marié a répondu yo, "Ça m'a dit nous là, c'est vrai oui, pas connaît nous." Après ça Jésus dit yo, "C'est peut-être ça, pas quitter dormir prend nous parce que nous pas connaît ni qui jour ni qui laisse ça va arriver." Gloria a Dios. Aquí nosotros podemos darnos cuenta Là nous pas prendre compte que de las 10 que vírgenes, 10 jeunes filles ça yo, ellos se quedaron la insensata. yo te rete, Amén. yo te rete, La insensata. yo te rete ta côté chaud. La que Et aparentaban puis ça qui te gagne apparence là, que eran prudentes, ça qui te gagne bon comprendre là. al final, Et bien à la fin, tú y yo ou même avec moi, vamos a tener que nous presentarnos gagne pour nous présenter nous delante de Dios. devant bon Dieu. Nosotros Nous sabemos tous nous connaissons en qué condición dans quelles conditions, estamos delante de dans Dios. quelles conditions nous y est devant bon Dieu. Delante de los hombres, Devant Jémoun, nosotros podemos nous aparentar avons gagné apparence. ser prudentes, Nous gagne bon comprendre. pero nadie Mais personne se puede engañar a sí mismo. capable de tête li mentir. Amén. Ella Eh aparentaba, bien là qui yo gagne apparence, ella engañaba yo te bail tête yo mentir. a los hermanos, Et frère c'est yo. pero al final, Mais à la fin, dor de su escojo à cause choix yo te fait, trajo una ça consecuencia. devine avec une conséquence. Y por lo más que se cansaron de ella tocar la puerta Et là que yo te fatigué, yo te bouqué frappé porte y là. ella decir, Et bien yo dit, Padre, ábreme, maître, ouvre pour nous. ábreme, Padre, Ouvre pour nous, maître. porque en tu nombre, Parce que dans nous, porque en tu nombre, parce que dans nous, porque en tu nombre, parce que dans nous, yo hice, moi fait. porque en tu Parce que dans nombre, nous, yo hice. moi fait. Pero Dios le dice, Mais bon Dieu dit, vete de aquí porque yo no te conozco. où était corps là parce que je ne connais Váyanse porque yo no te conozco. Allez, retirez le corps là parce que je Amén. ne connais tout. Amén, amén, Amén. hermano, amén. De lo que nosotros sembremos, De ça que nous simons, de eso nosotros vamos a c'est descosechar. ça nous pour nous récolter. No podemos Nous pas aparentar capable de apparence, lo que no es. ça que nous pas Si ça. tú estás Si caminando vous pas marcher, contra la corriente, con la corriente de este si vous mundo, marchez avec courant en monde ça, tú tienes la oportunidad, vous avez une opportunité. porque Dios manda su palabra siempre a tiempo, Parce que bon Dieu toujours vous para parler que dans el le temps. pueblo recapacite. Pour faire capable capacité. Esas 5 Et bien vírgenes 5 vieilles ça yo, insensatas peut-être chaud yo, tuvieron la de oportunidad te jouer une de opportunité. ellas ser prudentes, Pour être capable de bon comprendre. pero ellas jugaban con Dios. Mais yo t'a joué avec bon Dieu. Ellas jugaban con Yo Dios. t'a joué avec bon Dieu. Ellas jugaban con los Yo t'a hermanos, joué avec frère. aparentando lo que no Yo t'a eran, apparence ça yo pas. aparentando Yo t'a pas apparence. que estaban en la montaña, Yo te sous monde. pero su corazón estaba en la Mais llanura. que yo te dans plaine là. Su corazón estaba caminando contrario a la palabra de Que yo t'a Dios. marché le contraire à la Amén. parole de Dieu. ¿Y cuál fue la Et qui ça consecuencia? qui des conséquences là? Se quedaron, Yo hermano. arrêté frère mieux. Amén. ¿Qué dice Gálatas 6? Qui Vamos ça a leerlo. Galates 6 10. Gloria a Dios. Dit, Alléluia. Gálatas 6. Gloria a Dios. Galates Grande y chapitre poder. 10, chapitre 6. Gálatas 6, 7 y 8. Galates Santo 6, eres Dios. verset 7, verset 8. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Amen. 7 à 8, il dit comme ça. Dans verset 7 là, pas tromper tête nous. Moun pas capable passer bon Dieu dans bêtise. Ça yon moun simé, c'est ça, il va récolter. Moun qui simé, ça qui fait quoi? Plaisir, il gain pour le récolter la mort. Mais moun qui simé, ça qui fait l'esprit bon Dieu, plaisir, l'esprit va faire récolter la vie qui pas jamais finir. Gloria a Dios. En esa Eh noche, bien, à soir, tú tienes la on oportunidad, gain opportunité. pero tú decides, Mais ou même ou décider. tú C'est decides ou même qui a décidé de tú correr de pour courir, y salvar tu alma sauver l'âme, como el hijo pródigo, tant que petit garçon te perdit. como Lot y sus 2 Tant hijas, que l'eau avec des petites filles. o tú Ou decides bien ou décider de no pour correr pas courir y perder tu et arma, perdre l'âme. como la esposa de Tant Lot que madame Loa y como las 5 vírgenes et tant insensatas. que 5 jeunes filles tête chargée. Pero tú decides Mais ou même capable décider si tú corres sí o no, si vous capable de courir ou non.
Porque por lo más Parce que quel que soit Jean ça y est. que una persona a ti te empuje para que Quel que soit corra, Jean moun pousser ou pour courir. tú eres el que C'est au decide, même qui a tú décidé. eres la que C'est au même decide qui a décidé. si tú corres sí o Si vous voulez no. courir, oui ou non. Amén. Tú eres el que C'est au même qui decide décide. si tú quieres entrar sí o Si vous no. voulez rentrer, oui Tú ou non. eres el que C'est au même qui decide décide. si tú quieres sí o Si vous no. voulez, oui ou Pero non. tú tienes que Mais escoger. c'est vous pour choisir. Porque una de las dos cosas que tú Parce que escojas you ne bagaille ça qui te va a choisit. traer la venir consecuencia. aquí en consecuencia. Pero tú tienes que Mais c'est au même correr. que se courir. Dios te llama a que Bon corra. Dieu appelez pour Dios te courir. llame a que Bon Dieu escape le pour chapper pour de nous. los deseos y placeres de este mundo. Maintenant, sortir dans plaisir Dios, monde ça. Dios Bon Dieu, te dice que la corra. dit ou courir. Aunque tú no Même si entiendas, vous pas tú comprendre. tienes que Mais vous correr. besoin de courir. Aunque tú no Même si vous pas comprendas, comprendre. tú tienes que Vous devez correr. courir. Aunque tú no Même entiendas, si vous comprenez, tú vous tienes que devez correr. courir. Dios te dice Bon Dieu corra dit y courir. tienes que comenzar Et puis a vous devez correr. commencer à courir. Dios, pero ¿a dónde voy a correr? Tú Bon Dieu, tienes ¿qué que pasa? comenzar No, a vous devez correr. courir. Tú tienes que comenzar a Vous devez commencer à correr. courir. Tú escoges C'est vous si choisir. salva tu alma Sauver l'âme, o si pierde tu alma. bien perdre La l'âme. salvación Salut, ya hein? está en ti. Il déjà La dans nous-mêmes. salvación Délivrance, ya là, está en ti. il déjà dans Tú nous-mêmes. C'est vous escoges choisir. si tú la pierdes Soit o perdre, tú salvas tu ou bien soit alma. sauver, non. Pero tú tienes que correr Mais c'est même qui doit porque en la courir. condición que tú Parce que la estás condition y est vas là. a perder tu bien alma. pour perdre, non. Vas a perder tu bien perdre, alma. non. No puedes esta gloria a Dios. Recibe alabanza, recibe gloria a Dios. Alléluia. Oh, recibe honra a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Recibe adoración, recibe alabanza a Dios. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. 5 prudentes 5 vont comprendre. y 5 insensatas. 5 têtes chargées. Tú sabes la condición que tú te encuentras. On est dans quelle condition Tú on compte. sabes en qué corriente de este mundo tú estás corriendo. On est bien pour dans qui court un monde ça va Aunque tú courir. quieras aparentar Même si vous voulez apparence, ser prudente, vous voulez apparence qui est bon comprendre. pero tus acciones Mais action yo, demuestran démontrer que tú estás caminando con la corriente de este que vous mundo. marchez dans courant le Aún monde. venga al oculto, Que soit aún couvrir ça. ofrende, Même si vous- aún levante tu mano, Même si vous baillez pero mano. tú sabes en qué Pero condición, en qué tú condición. sabes cómo tú estás corriendo, Vous connaissez comment tú courir. sabes cómo tú estás corriendo, comment tú courir. sabes cómo tú estás Vous connaissez corriendo. comment courir. Amén, gloria a Dios. Tú sabes en qué condición te Vous encuentras. connaissez dans quelle condition rencontrer. Y al Et puis à final, la fin, y al final, à la fin, tú tienes que presentarte delante de Dios. vous devez vous présenter au devant bon Amén. Dieu. Y Dios da oportunidad, hermano. Bon Dieu, pas opportunité. Dios da Bon oportunidad. Dieu, pas opportunité. Pero nosotros C'est escogemos nous-mêmes qui si choisissons. nosotros queremos esa oportunidad, sí o Si nous avons no. l'opportunité de ça, oui ou Nosotros non. escogemos C'est nous choisir. si nosotros queremos correr, sí o nous no. devons courir, oui ou Pero non. la consecuencia va a ser Les tuya. conséquences, c'est pour La la pied. consecuencia va a ser tuya. Consecuencia de La pour la consecuencia no va a ser del pastor. Consecuencia del pastor. La consecuencia no va a ser del Les líder. pas pour le leader. La consecuencia no va a ser de tu Les esposo. pas pour monsieur. La consecuencia no va a ser de tu Les esposa. pas pour madame. La consecuencia no va a ser de tu Les hija. pas pour petite La fille, consecuencia no va a ser de tu hijo. petit garçon, Porque là. Dios Parce dice que bon Dieu que la dit, salvación es individual. délivrance là, No individuelle. importa la Ça peu importe condición quelle que condition. esté tu panorama, Que sea que pero parole. Dios te dice que corra Dios te y tú corre. tienes que correr. Même tú debes No correr. aparente Pas apparence. que tú estás caminando en Que vas a hacer prudencia. un poco No prudente. aparente Pas apparence. que tú estás caminando en Que santidad. vas a hacer No Pas aparente apparence. lo que tú no eres. Pas que vous parlez. Porque por lo más que tú te Parce que laves, tu vas a ahí hacer. queda el pecado. Ah, péché Ahí arrêté. queda el Péché pecado. arrêté. Por lo más que te Péché arrêté, laves, soit je ahí lavé. queda el Péché pecado. arrêté. No aparentes ser Pas prudente. apparence que vous Tú comprenez. sabes en qué condición Vous estás. connaissez dans quelle condition Tú il est. sabes cómo tú estás corriendo. Vous connaissez comment courir. Gloria a Dios. Alléluia. Santo y poderoso eres Dios. Gloire à Dieu. Recibe la alabanza, recibe gloria, recibe honra, Señor. Alléluia. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Gloria Dios. Aleluya. Santo eres Dios. Santo y poderoso eres Dios. Busquemos en Isaías 48. Isaïe 48. Santo eres Dios.
Aleluya, gloria a Dios. Santo y poderoso eres, Dios. Alléluia. Isaïe 48. Isaías 48 dice, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. 48. Isaías 48, versículo 40. Isaïe 40, verset 8. Gloria a Jesús. Alabanza al Señor. Il dit comme ça. Oui, Zeb la cherche, fleur a fene, mais parole bon Dieu nous là pour tout temps. Gloria a Dios. Lot Là, y el hijo pródigo avec petit garçon te dit, hein, entraron al mundo con abundancia. ils rentré dans le monde là avec abondance. Entraron al mundo con sus riquezas. Ils étaient rentrés avec richesse. Yo. Y ellos salieron vacíos. Et puis eux-mêmes ils sont sortis vides. El mundo no da, hermano. Le monde là pas bail frère. Por lo más que el mundo Quel que soit l'argent monde te dé là, oferta, il offre ou, esa oferta et bien offre ça yo. al final son de muerte si tú la escoges. À la fin, il démontre si vous choisissez. Lot, Et bien là, el hijo pródigo, et petit garçon te dit, hein, entraron llenos ils rentré plein. y ellos salieron Ils vacíos. sortis vides. Porque el mundo Parce que le monde là, lo que da es amargura, ça qui est bail c'est lo amertume. que da es muerte. Ça qui est bail c'est l'amour. El mundo Le monde ça, a ti te deja vacío. il quitte au vide. Santo eres Dios. El mundo a ti te quita tu paz. Le monde ça, il retire quel content. El mundo te quita el gozo. Il retire joie. Y si tú te descuidas Et bien si vous négligez, y tú no si recapacitas, vous pas capacité, también te puede quitar la il salvación, va hermano. brûler salut là tout. En Primera de Juan 2:17, Dans 1 Jean 2 verset 17, Primera de Juan 2:17, 1 Jean 2 gloria a 17. Dios. Alléluia. Gloria a Dios. Primera de Juan 2:17 dice, 1 Jean chapitre 2 verset 17. y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Il dit comme ça, c'est passé le monde a passé. Ensemble avec tout ça, monde là joine là-dedans yo, t'a vle gagner. Mais monde qui fait ça bon Dieu vle, y a vivre pour tout temps. El mundo es pasajero, hermano. Eh bien, monde ça c'est passager, des passages. Nosotros estamos en este mundo, Nous-mêmes nous dans le monde là, pero nosotros somos como una sombra, mais nous t'accueillons l'ombrage. que hoy estamos, Que jeudi à nous là, mañana no estamos. demain nous pas là. Y como nosotros no sabemos Eh bien, comme nous pas connaît, el día que no estemos ahí más, et qui joue nous pas là encore, tenemos que actuar con nous prudencia, devons hermano. agir avec bon comprendre. No podemos actuar Nous pas capable agir como insensato, ta tête chargée yo. como Ta insensata, tête chargée yo. pensando Pendant la pensée que Dios no ve, que bon Dieu pas ouais. pensando Pendant la que pensée Dios nos revela, que bon Dieu pas révélé. pensando Pendant la pensée que algún día que quelques jours las cosas no van a salir a la luz. bagaille ça pas sortir dans la lumière. Todo lo que se haga escondido, Tout ça qui est en cachette, algún día va a salir a la luz. quelques jours la sortir dans la lumière. Hay que actuar con Vous devez prudencia. agir avec bon comprendre. Hay que actuar con Vous devez prudencia. agir avec prudence. El insensato Et bien tête chargée yo, no tiene yo prudencia, pas de bon comprendre. desobedece a Yo Dios te désobéi bon y Dieu. anda como Él quiere, Yo marche Jean yo te vle. anda como ella Yo quiera. marche Jean yo te vle. Pero al Mais à final, la fin, vuelvo y repito, allez me retourner répéter, trae su il consecuencia. finit avec une conséquence. Grande eres, grande Alléluia. eres. En segunda de Pedro 2:22, Dans 2 Pierre 2, 22, 2 de Pedro 2:22. 2 Pierre 2, 22, Gloria a Dios, gloria a Dios. avant 1 Jean. Santo eres. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. 2 Gloria a Pierre, Dios. chapitre 2, verset 22. Ça qui arrive yo a montré, sa proverbe la dit, c'est vrai. Chien tourné, vin manger, ça li te vomi. Lave maman, cochon, la roule dans la boue encore. Comenzar a correr Commence à courir, con la corriente de este mundo à courir monde ça. es como nosotros irnos a revolcar en el lodo otra vez, C'est à qu'on hermano. tourne à rouler encore dans la boue. Comenzar a correr C'est commencer à courir, con la corriente de este à mundo courir monde ça. es comenzar C'est commencer a comer los vómitos à manger que vomissement un día que un jour nosotros sacamos. que nous te vomi.
Eso dice la palabra. C'est sa parole l'a dit hermano. là. Comenzar a correr Commencez à courir. con la corriente de este À mundo courir en monde ça, es volvernos a c'est ensuciar retourner à de salou ese encore. vómito. Dans vomissement. Lo que nosotros vomitamos, Ça que nous hermano, vomissons, frère, eso es lo que Seigneur. nosotros vamos a comernos otra C'est ça nous vez, retourner à manger encore. aunque ahora parezca asco Même si qu'on a une apparence ou y belle, tiene, es decir, ya que parecernos asco ou así, besoin d'une apparence comme de ça, que cada vez que nuestra carne, parce que chaque fois chez nuestro ça, deseo, désir nous, nuestra vida et la vie nous, quiera ir otra là vez, qu'il voulait aller encore, diga no, esos son los vómitos que yo ou besoin saqué. dire non, vomissement ça c'est moi-même qui vomit. No, de ese lodo Non, la bouche ça, Dios me sacó. bon Dieu retire-moi là-dedans. Aunque la palabra vómito Même si mon vomissement, parezca asco, il paraît porque laid, ya tú te imaginas parce que quand vous imaginez, que es un vómito. qui ça qui c'est un vomissement. Ahora, imagínate Juste imaginez, tú comiéndote ese vómito. si vous mangez vomissement Así ça, mismo c'est comme ça même, es ir atrás de la corriente pendant vous suivre de ese mundo. courant monde Amén. ça. Aunque aparente dushi, Même si les apparences les goûts, pero tú te estás comiendo ese vómito. mais c'est vomissement manger. Dios a ti te sacó de ese mundo. Bon Dieu était dans le monde là. Dios te sacó de ese vómito. Bon Dieu était dans le vomissement. No es para que tú te lo comas otra vez, Tu vas pouvoir retourner hermano. manger encore. Eso es algo que de verdad que tú mencionar ya la palabra vómito te dan deseo de sacarlo. Si on bagaille vraiment pas tant de mots vomissement parce qu'on a envie de Así vomir. te tiene que dar deseo cada vez que tú intentes C'est comme ça on besoin de des ir chaque fois a la les corriente de ese pour mundo. suivre courant le monde là. Eso vómito Et bien vomissement ça, que yo saqué bon Dieu était. no es para comérmelo otra Tu vas vez. pouvoir retourner manger Amén. encore. De ese Et lodo bien la bouche que ça, Dios me que sacó, bon Dieu était no là. es para yo irme a Tu ensuciar vas otra retourner vez, al salmo là-dedans hermano. encore. Amén. Y Dios lo hizo una sola Bon Dieu vez. fait une seule fois. Y Dios no Et bon quiere Dieu pas voulu para que tú y yo pour même avec volvamos a comer lo que nosotros ya pour nous sacamos. retourner à le vomir ça que Amén, nous déjà vomi. hermano. Amén, hermano. Amen. Amén, hermano. Amen. Amén, hermano. Amen. Cada vez que tú Et intentes chaque fois où intenter, ou fait un intenter, ofender a tu hermano, offenser frère là, a tu hermana, ou bien sœur là, piensa, ese vómito ya yo lo saqué. eh bien pensez que vomissement ça c'est moi-même qui Ese vomit. vómito no es para yo comérmelo otra vez. Vomissement ça c'est pas pour me retourner Amén. manger là encore. Cada vez que tú Et intentes chaque fois où intente hacer caer pour aller avancer devant al hermano, les frères a la ou bien hermana, sœurs, piensa, pensez. ese es un vómito Eh bien vomissement que ça ya yo lo saqué c'est moi-même qui me y yo no là. vuelvo a Moi pas comérmelo. voulais retourner à manger là encore. Cada vez que tú intentes Chaque fois que vous faites un essai descarriarte, pour dévier, enfriarte, pour fret, eh piensa bien pensez en el vómito. sur vomissement. Y cuando tú pienses Là que vous pensez en el vómito, sur un vomissement, eso va a ser asqueroso para ti. ça va le faire que libre al vin pour vous-même. Y tú no te lo vas a querer Vous comer. ne pouvez pas vouloir pour manger là encore. Cada vez que tú pienses algo Chaque fois vous pensez que bagaille, vaya contrario a la palabra de Dios, qui va aller le contraire à la parole de Dieu, hein? y ese vómito, Eh bien vomissement ya ça, yo lo saqué. vous avez dit que c'est moi-même qui Ese vomit. vómito, Vomissement ya ça, yo no me lo como. on va manger là De encore. ese lodo, La bouche ça, Dios me sacó. bon Dieu, mettez-moi Y a là-dedans. ese lodo, La ya yo bouche no ça, on vuelvo. va pas tourner là-dedans Pero encore. tú escoges, Eh bien tú c'est escoges vous-même qui choisit de correr pour courir y salvar tu et puis alma, sauver l'âme. o tú Ou bien escoges on choisit de cometer el vómito. pour manger Tú vomissement. C'est escoges vous qui choisit de tú irte a ensuciar otra vez en el pour lodo. retourner sale ou encore dans la No boue. importa la Ça oferta, peut importer hermano. off, yo. No importa la oferta. Ça peut importer off, Porque yo. la oferta Parce que off ça, te la yo. van a presentar manera flores. Yo présente comme fleur. Te la van a presentar Il y a manera présenté même flores. gens comme fleur. Pero cuando tú coges esas Mais flores, là que vous choisissez fleur tú te vas a ça, dar cuenta vous allez rendre que compte detrás de esa flor que derrière fleur está el ça, vómito, c'est vomissement qui está el est. lodo. Vomissement de la boîte d'elle. No coja la Pas flor. prendre fleur. No coja la Pas prendre flor. fleur ça. Detrás de esa Parce que flor derrière fleur te ça, está comiendo el on va vómito. manger Te vomissement. está ensuciando otra vez en el On va retourner lodo. sale ou encore Y dans la Dios boue. te sacó. Et bon Dieu était où? No es para que tú Tu vas pour retourner entres. là-dedans encore. Corre y salva tu alma, Courir, sauver hermano. l'amour. Corre y salva tu alma. Courir, sauver l'amour. La venida de Parce que Dios retour Jésus, está detrás de la puerta, l'idée hermano. importe là, frère. Lo podemos ver, hermano, Nous allons voir, frère, con todo lo que está avec aconteciendo. tout ça qui a passé. ¿Por qué seguir comiendo el vómito? Pour qu'ils ça continue à manger ¿Por qué vomissement. seguir ensuciando Pour qu'ils ça otra continue à vez sale ou encore. con ese lodo, Dans la hermano? bouche. No podemos perder el Nous ne pouvons tiempo. pas perdre du temps. Hay almas ahí Il y a afuera un homme que d'ailleurs, se ayo, están comiendo ese qui a vómito, mangé que se vomissement. están ensuciando en ese Qui a sali dans la lodo. boue. Y Dios Mais quiere bon Dieu voulait para que
nosotros le ayudemos a Pour nous-mêmes, pour aider, salir pour de la sortir. condición que ellos se Dans la encuentran. condition que yo Y si joignent là. tú y yo estando en la Si iglesia nous avec moi qui dans l'église, aparentamos como las 10, como las 5 si nous vírgenes qui apparaissent à coup 5 vierges insensatas et qui ont bon que comprendre, estando dentro de la iglesia et puis qui étaient dans se l'église, burlaban de Dios, et puis qui se burlaban de t'a Dios, passé bon Dieu dans bêtise, se estaban revolcando en su lodo qui t'a retourné rouler y encore dans la bois, y estaban comiendo su qui vómito t'a mangé vomissement, yo, y aparentaban lo et puis contrario, ils ont une apparence le contraire. pero al final se quedaron. Mais à la fin, ils ont En été. vez de ellas rescatar lo Au- que estaban afuera, Au lieu qu'ils ont rejeté ça qui est dehors, ellas fueron a revolcarse otra vez en su ils ont lodo donné rouler encore dans la y fueron bois, a comer su et vómito. puis ils ont mangé vomissement. Amén. Tú tienes Ou même, ou gain, que ou gain monde, ir contra la corriente. et ou besoin connaître comment pour courir contre, Ir contra la courant. corriente, et aller contre courant ça, hermano, et imagínate, besoin imaginer seulement. es duro Li dit en pile, porque eso requiere de esfuerzo, parce que ça demande de force. requiere de una voluntad Li demande propia, une propre volonté. algo que te empuja Yo bagay qui va pousser, y algo que tú vienes empujando et puis yo bagay qui a poussé. para escapar de esa Et corriente pour del échapper au mundo. sortir dans le Son monde dos ça. fuerzas C'est contrarias. avec force Una contraire. empuja y otra empuja. Yon pousse, Amén, yon a poussé, l'autre hermano. a poussé. Pero Mais tiene on besoin, que ir contra la corriente on de besoin, este on mundo. besoin aller contre courant monde Aunque ça. parezca que tú vas a perder muchas Même cosas, si ou gen apparence qu'on va pero perdre plus al bagay, final tú no vas a perder mais à nada. la fin on va Porque perdre todo rien. lo que está en este mundo es Parce que pasajero. tout ça qui dans le monde ça c'est Amén. passé à passer. Y esta noche tú tienes la oportunidad. À soya ou gen opportunité. Tú sabes Ou connaît en qué condición tú estás dans delante quelle de Dios. condition ou est devant bon Dieu. Amén. Amén. El hijo pródigo, Petit garçon tu peux dire. Lot y sus dos hijas, L'eau avec des petites filles yo. las 5 vírgenes prudentes, 5 jeunes filles ellos yo même, tuvieron que escoger. yo te besoin choisir. Ellos tuvieron que correr. Yo te besoin courir. Ellos tuvieron que salvar su Yo te besoin alma. sauver l'âme Amén. yo. En la condición que estaba Lot, Et bien condition l'autre en était la là-dedans. condición que estaba el hijo pródigo, Condition que petit garçon te peut dire était là-dedans. ellos se metieron en esa C'est eux même condición. qui mettent dans condition ça. Dios no lo llevó a esa Bon condición. Dieu pas aller avec une Porque condition. Dios no te va a salvar a ti Bon Dieu va le sauver. para después mandarte al mundo Pour après pour le voir dans le monde là para, encore. para que tu estado postrero Pour étant pour rester sea campé. peor que el primero. Pour capable venir Amén. plus mal que première fois. No lo puede hacer. No, 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 bon La Dieu va faire ça. persona elige C'est mon âme même qui para choisit. satisfacer la carne, satisfaire irse a chair, comer su vómito, pour la manger irse a vomissement, revolcar en su pour lodo. rouler encore dans la boule là. Amén. El hijo pródigo Et petit et pour dire ça, dijo, dame lo mío. il dit bam tout bien mieux. Ay, hijo mío, dame lo mío, bam toute papá. portion bien pas mieux. Dame lo mío. Bam portion bien pas mieux. Y Dios siempre Et complace. bon Dieu toujours fait plaisir. Esto es tuyo. Et puis il dit OK, c'est ça pour. Haz lo que tú quieras. Fais ça vous voulez. Y se fue. Et bien il y allait, Y él tuvo que reconocer il devait se reconnaître que en ese vómito, dans le vomissement, que en ese lodo, dans la boue, él no quería estar ahí. il va besoin là. Él reconoció Il reconnaître que una vez estaba et talté, y volvió otra il vez. retourner encore. Y él mismo tuvo que Il devait levantarse. lever. Dios no fue a Bon Dieu levantarlo. va lever. Dios no fue a Bon sacarlo. Dieu va le Porque lever. Dios lo hizo una Parce que bon vez. Dieu fait ça une Él fois. tuvo que levantarse. Oiga, se vuelve a Él lever. tuvo que vomitar. Il Y vomit. decir, ya yo no te quiero más Pour dire non, vómito. pas vle Ya yo vomissement no te encore. quiero más Non, lodo. pas vle la boue Ir encore. al Padre. Et puis aller Y kai el papa. Padre cómo lo estaba esperando. Comment papa t'a attendre? Así te está esperando el Padre en esta C'est comme noche. ça papa attend à soir. Así te está esperando el Padre en esta C'est comme ça papa noche. attend à Te soir. espera con los brazos abiertos L'attend avec y bras te ouverts. perdona y te Pour recibe. le pardonner, pour le Pero tú recevoir. tienes que cambiar. Mais on a besoin de changer. Tú tienes que On correr. a besoin de courir. Que Dios los siga Que bendiciendo bon Dieu continue de ricamente. bénir à soir. Alléluia. Alabanza a Jesús. Gloria al Señor. Alabanza a Jesús. La ganamos santa para la iglesia. Aleluya. Alabanza al Señor. Maravilloso Jesús. Aleluya. Al sabomana. Aleluya. Será buena. Comienza a alabar a Dios. Aleluya. Vou escutar a palavra ao noite, vou compreender. E você em qual condição, você está canando. Você como bebida tal, e noite, diante de Deus, sua presença. Ao noite, você tem oportunidade, aleluia. Se a palavra de Deus, ao noite, com a sala, e tocar o coração. Ao noite, tem oportunidade, aleluia. Começa a correr agora aqui, Vim diante de altar de momento aqui, aleluia. Não larga a oportunidade passar por forbet. Não larga isso aí para amanhã, ao noite mesmo. Começa a correr, aleluia.
Alabanza al Señor. Dios no te obliga a ningún gente. Dios no te obliga a ningún gente, a nadie y nadie. Aleluya. Pero a vos sí tem que tomar decisão. A você tem que usar a sua própria vontade. Aleluia. Tomar decisão. Bisa. A mim não que vai back de lodo aqui. A mim não que vai back trazer. Aleluia. Alabanza al Señor. Esse sacramento aqui. Alabanza a Deus. Oh, glória ao Senhor. Alabamos a Deus a nossa igreja. Aprovechar o momento aqui, aleluia. Você sabe quanto intento, você sabe quanto ataque inimigo assim, durante o dia aqui completamente. Você sabe quanto tentação na vida bobida. Você sabe, você tentação não está respeitando ninguém gente. Mas você sabe também, tem quadra, situação, desse sítio não, cada área do meu coração que vai cair, aleluia. Boa fé de Deus, alabança ao Senhor. Você sabe, alabança a Jesus. A nós tem oportunidade mais preciosa. Para regrar esse assunto. Para drecer esse assunto. Para vida como Deus sabe noite. Alabança ao Senhor. Nós estamos chegando no final de ano 2016. E 2017 está chegando. Aleluia. E Deus ajudava a estar aqui não. Até aqui na noite. Até aqui na noite Deus ajudava para a oportunidade estar aqui. E aproveitar a noite. Aleluia. Passar diante do altar no momento aqui. Passar no altar a noite. Por não sentir vergonha. Por não sentir vergonha. Aleluia. Pastor, a final, tá? Vou Deus te sunco vai apresentar. Tudo o qual que vai assim, aleluia, ribater aqui. Alabança ao Senhor. Oh, al final, tá? Vou te sunco, Deus vai apontar. Vou tu nele conta e razão. Alabança a Jesus. Glorifica seu nome, exaltere. Mientras tanto, o líder está passando. Se você seguir passar a noite, passa livremente, por não sentir vergonha. Deus Todo-Poderoso, é um Deus misericordioso. E agora de sua palavra saiu viaja mais, aleluia. Esta disciplina é uma que está acima, aleluia. E se a palavra que há algo duro a noite, te passou a liberdade, Deus estimava. Te passou aí que salvava a alma, te passou aí que ajudava, aleluia. Pero agora tem que tomar decisão. Começa a correr, aleluia. Alabanza a Jesus. Alabanza al Señor. Bendito sea tu nombre, Jesús. Poderoso Dios, aleluya. Maravilloso Señor. Abocuta tenemos turno, comienza a clamar, aleluya. Y vos también en el altar, aleluya. Comienza a pagar como Dios. Comienza a clamar en el momento aquí. Y comienza a misionar el corriente y el mundo que está jalando por cada día. Missionário, mas não me sentir medo. Missionário. Alabança a Jesus. Toma decisão ao noite.
Alabanza a Jesús, aleluya. Oh, mi abomene su presencia. Oh, mi abomene su presencia, aleluya. Oh, assim momento chiquito de su presencia, aleluya. Ríndete, aleluya, aleluya. Entrega momentos completamente de su mano, aleluya. Oh, Santo, poderoso Dios. Entregamos completamente a noche. Dice Señor, atame aquí a noche. Dice Señor, ayúdame a noche. Aleluya. Alabanza al Señor. Gracias, Padre Santo. Tranquísima palabra, Dios mío. Prospera de cada corazón en noche dada. Oh, Dios de la gloria. Jesús de Nazaret. Vou venir na porta, Padre. Dia está aqui, Padre Santo. Vou também buscar a boa igreja, Deus mío. Padre, ajuda o povo. Ajuda a igreja, Padre Santo. Para não pisar não cada dia data. Nós vai ver, Padre, de lodo aqui, Padre. Deus Todo-Poderoso, com ajudança, Padre Santo. Para nós não vai ver que lá. Para nós sacar dia, Padre. Oh, Deus de la gloria. Tranqui de antemano, Señor.
Bendición a vos pueblo, Padre. Prospera de cada corazón en noche dada. En nombre de Jesús. Amén. Y amén. Mi hermana por cinta. Aleluya. Alabanza a Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya. Dios bendiga a mi hermana. Que está viva.